akamaro ubu Rwanda rufite dans la region, Congo iracyafite nk'imyaka 60 kuba yazagera kuri ibyo bintu kandi ikoze itaruhuka n'umunsi n'umwe. Ntabwo byoroshye rero kumva ko iyi saha ibihugu nk'ibyo bihangagiye byahereza credit plus Kinshasa ke uko byayihereza Kigali ifite position guhangana n'Ububiligi ikayifatira sanction, igafatira abafaransa sanction, kandi ubufaransa bukagaruka. Hari impamvu, ari ikintu, hari imbaraga zimba zihishe inyuma zindi zikomeye cyane z'umutamenwa, bigoye rero kuba wazimeneramo. Alors kubera ibyo rero, kuko FDLR ni menace bikomeye cyane, ngira ngo mbabwiye ibikundi 12 byose byihurije bitandukanye, ariko byose bifite ideologie imwe yo gutera u Rwanda. Kandi Tshisekedi wenyine akaba yaravuze ati ngo azabaherekeza, ngo nta nubwo bimugoye ubu ngubu kohereza abasirikari ku butaka, nkuko a partir y'Igoma ashobora kohereza za misile, kandi misile yaraziguze ziri hariya kuri aeroport ya Ndolo, izindi ziri aeroport ya Bangoka Kisangani. Situation kumeze ubu ngubu ni ngira ngo niho ikomeye cyane kurushaho guko yari iri mu myaka 2 ishize. Kubera iki ikomeye cyane, situation ubu ngubu ukuntu ihagaze, ihagarariwe n'abacteurs ngira ngo 4 bakomeye cyane. Hari acteurs twita les acteurs centraux, nangwa muri conflit twita on acteurs centrales. Acteurs centrales muri iyi conflit bamaze kudusobanurira ni gouvernement. Ngo iyo tuvuze gouvernement cyane tuvuga affaires étrangères, défense, justice na media. Niyo mpamvu ubona Muyaya ni ubuhagaze, ni Therese Kayikwamba ni ministre wa justice. Alors noneho bagakoresha amaboko abiri, bagakoresha abagouverneurs, bagakoresha les chefs militaires. Abo nibo acteurs ba mbere centrale muri conflit, bahagaze bafite uburakari bwinshi cyane, ariko kubera impamvu bwite z'inyungu zabo. Haza abandi acteurs twita les acteurs directs. Acteurs directs rero niho hari ari amagroupe armé bazalendo, bafashwa avec les agents de l'État, ubwo twavuga nka za service de défense de sécurité muri Congo, ubwo turavuga haza ANR, DGM, Conseil national de sécurité, n'izindi nzego, kugira ngo nihute bwangu tsubize igisubizo kwamaze bumvi architecture. Hakazamo muri aba acteurs direct burya n'aba chef coutumier. Aba chef coutumier muri Congo bisa nkaho ni leta mu yindi leta, kuko buriya Congo ni igihugu kikaba n'ubwami. Ubwami kubera iki? Ko aba chef coutumier kuri niveau ya za chefferie na niveau ya za groupement bagirira pouvoir yabo coutumier, bisa nkaho ari ubwami bwabo. Donc iyo localité akaba ari ubwami, yo chefferie yakuva ngo chefferie Bahunde ukumva ari ubwami bw'Abahunde, kandi bari muri République démocratique du Congo. Aba bantu kugira ngo bumvikane, statut yabo yumvikane, baba acteurs ba désordre ikomeye cyane mu bimwe biri kuba no kuba amahoro adashaka kuba. J'ouvre une parenthèse, higiye bavuga ngo abantu ba impunzi zarahunze zijya mu Rwanda, bazihungira Uganda, ziri mu mahanga hirya no hino. Aba chef coutumier ni wajya baza ngo ngo bare batubajuwe aussi njobenye bulongo, ngo ni twebwe banyira ubutaka, abantu ntabwo tubazi. Donc les chefs coutumiers sont des acteurs directs bizi conflit, bituma bikomeza gukomezanya muri urugamba rurerure. Umanzi basakisi ntambara imyaka 16 n'igiki cyananiranye. Qu'est-ce qui n'a pas passé? Parce que hari abacteurs mugomba kubumva, bumve impamvu izi ntambara zaje zikururana, buri bantu batiramo les ficelles. Alors muri abacteurs ba gatatu ni abacteurs twita les acteurs spéciaux. Noneho abacteurs spéciaux, uwa mbere buriya ni Nations Unies. Ibaza MONUSCO kuva muri 1999 akora iki muri Congo? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un acteur. Ni acteur ukomeye cyane muri la conflit. Turibuze kuvuga inyungu nabo bafitemo. Turavuga MONUSCO, turavuga le système des Nations Unies, buriya za OCHA, za OMS, PNUD n'ibiki. Urumva hakaza aba Union Européenne, wumva ngo batanze ibihano, kukira bihano babivuga baba bizanye gukora iki? Ni iki baba bari gukurura? Za NATO, za BRICS. Voilà. Indi branche mo acteurs spéciaux harimo les organisations régionales.
za CIRGL, za EAC, SADC, CEAC n'abandi. Noneho acteur wa kane nabo twita les acteurs principaux akaba ari les multinationales. Les multinationales en hose ari conflit baba bahari bateza amatwi bashinze amashiga neza parce que nk'ubu ngubu muri Congo nous avons plus de 100 multinationales. Muri yo 100 multinationales 85 bose amaso yabo bari à l'est de la République démocratique du Congo. Branche yabo ya kabiri akaba ari les grandes puissances ariyo États-Unis, Ubufaransa, Ubushinwa, Uburusiya, UK. Hakaza iruhande ibindi bihugu nka bitatu nabyo bijya bikurura les ficelles, notamment Ububirigi, Ubutaliyani n'Ubudage. Ngiyi iyi architecture aba bose bahagaze muri ya conflit iri à l'est de la République démocratique du Congo, principalement yo l'État irimo opposé na M23. Aba bose nta numwe ushaka ko ibintu bigenda neza, nta numwe ushaka ko bijya mbere. Byahereye hehe? Ni gihe leta ya Habyarimana imaze gukubitwa hasi, impunzi zihunze, abapolitisiye b'abazayirwa à l'époque ye cya Mobutu, ko muzi ko Mobutu yafashije Habyarimana mu kurwanya ingabo za FPR, yoherejeyo batayo ebyiri bishobora kuba zitanaragarutse, ahubwo manza benshi barahezeyo baguyeyo. Alors bagize nostalgie yo kumva iyo regime yagaruka, bituma bakora efforts zikomeye cyane yo kugira ngo noneho abazayirwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babake meme nationalité ya Zaire, kwari kugira ngo bashimishe les leaders ba leta yari maze gutsindwa, bumva ko nyine bagomba kugira une synergie yo gufatanya kugira ngo bazamure ideologie génocidaire. Biza gusanga noneho muri terrain hari hasanzwe indi migwi yari yobowe cyane cyane na za milice zari zivuye muri mouvement bita Magrivi, harimo nka za Mai Mai Mongole, za Mai Mai Simba, bafatanije nabo bitaga Abangirima. Abantu bazi za 1993, 94, 95 uvuze umungirima murabyumva cyane. Biza gusanga noneho ideologie yari jetena izanywe na ex-FARC n'intera hamwe. Biza gusanga muri imigwi entre Mobutu yarari mu yindi deal yo gufasha umudwi witwa Unita barwanya Angola, ari gufasha FNL yarwanyaga Burundi, na ADF naru yarwanyaga Uganda. Iyo urumva icyo ki architecture iyo nebuleze yari maze kuba nini mu karere. Ibyo byose biri guhiga iki umututsi ngo naje iwabo mu Rwanda, ngo paske muri Congo ngo nta mwanya afite. Hari benshi bavuga ati se ati no ngo abo bantu ngo baturutse hagana he, turahavuga hose harazwi aho intambara zagiye ziba, zaba Mai Mai Mongole, z'Abangirima bica abantu, za Mai Mai Simba hariya muri Masisi, muri Walikale, hara muri Sud Lubero. Izi mpunzi mwumva bwenda hari abadukurikiye batari basanzwe bumva impunzi zirahari muri nkambi ya Gihembe, haba muri Kigeme, za Kiziba, za Mahama, Mugombwa, ariko aba bose bagiye uzanya Biheke bavuye mu nkambi ya mbere yabaye Mudende. N'ubu ngubu ibimenyetso biracyahari by'izo mpunzi. Haisere irabazi, Geneve irabazi, bamwe n'ibihugu by'Iburayi barabafashe. Ubu buri giherutse gufata n'indi miryango igihumbi yavuye muri izo nkambi, ariko akumva ministre wa affaires étrangères ari kuvuga ngo nta kintu cyabaye, kandi barahamagaje bafite imiryango igihumbi bafashe muri izi nkambi mbabwe za Gihembe, za Kigeme na za Kiziba n'ahandi, bari mu Bubirigi, bandi bagiye mu Budage, abandi bagiye Denmark, abandi bagiye muri Finland, hari n'abari muri za Sweden na Norvège. Urumva ibi bihugu uraba ba acteurs principaux, vuze baba grande puissance, n'abantu badashaka ko amahoro aba, kuko babifitemo inyungu en amont et en aval. Alors ati se update ubu ngubu imezite, update imeze ni ibi bihugu nyine vuze les acteurs principaux, les grandes puissances. Bo impamvu yabo bo bakeneye ko conflit ikomeza. Ibaze kuba ngo hari ibiganiro bigiye kuba Rwanda, muri uwo à la veille ngo batanze za sanction. Urumva ko ni rusinga bakuruye kugira ngo ibiganiro bitagira bite, ibiganiro bitaba, kuko bo kuri bo izi multinationales zabo iyo zigiye i Kinshasa gusinya amasezerano na leta,
leta kubera harimo corruption kugira ngo babone za licence za exploitation ya lithium, exploitation y'andi mabuye y'agaciro, bashobora kumara n'imyaka nk'itatu licence atari yayibona kandi amaze kudepansa n'ibihumbi nka $200 by'amadolari atabonye na document nimwe, kuko buri gasinyatire kose n'ukwishyura. Qu'est-ce qu'ils font? Bahitamo kugenda bagakorana na Guido, bagakorana na PSLS uriya ba Janvier Karayiri, bagakorana na ba Kabido na bande tusa. Kabido akagenda harazambwa vinywa akicukurira zahabu, bakagenda na helicopter kabo bakayifatira arakasiki bakamukubita kasheze, aho kugira ngo bajye Kinshasa bajye gusinya amasezerano na leta, kuko bazi ko leta nayo izaba rya ruswa kandi rimwe na rimwe ntinabahe, bagaprefera gukorana n'iyo mirwi yitwaje intwaro, bakorane na FDLR hariya zambwa vinywa n'ahandi turi buvujyaho bagiye baba, bagaprofita ko bakorana n'iyo migwi, bakoma ko iyo conflict yakomeza kugira ngo biboneremo inyungu zabo bitabagoye. Kandi iyo zahabu barayibona, bayibona kuri FDLR, bayibona kuri ba Guido, bayibona kuri ba Janvier, bayibona no kuri indi mirwi yindi turi buvuye. Hari abantu bavuga ati se abantu koko eske bahunze ibintu koko byari bihari? FDLR ex-FAR igeze muri Congo, ubwo ari n'abantu bazi ngo ni FDLR gusa, no, hari imigwi 12 ngiye kubabwira, iyi yose yibasiye uwitwa umututsi mwakara karere ka Nord Kivu na Sud Kivu. Abantu bazi cyane FDLR, ariko ntabwo yari FDLR gusa. Muvuma ya mbere ahubwo yari karishe no kurusha FDLR niyo bita MP ya Governor. Uyu MP ya Governor niwe wabujije abantu amahoro, abantu bose bari batuye kuva hariya Ikiwanja ukazamuka ukagenda za Kibututu, ukagenda muri Nkwenda, za Gatwiguru, Kisharu, Buramba, Nyamiririma, ukamanuka Buganza, Nyaruhange, Ishasha. Iyi movement ya MP ya Governor yavuye muri ex-FAR intera hamwe, niwe wakoronije kariya karere kose kugeza araza Busanza. Uyu wari uyoboye Governor ni grâce ya intervention M23 yabaye neutralisé muri 2022. Ubu ngubu ako karere kakaba gafite amahoro. Movement ya kabiri yayo yavuye no muri ex-FAR intera hamwe niyo bita FDLR Rudi. Aba ba FDLR Rudi nibo bari badeployinze cyane cyane hariya muri Sud Lubero. Iyo tuvuze Sud Lubero tushiramo na noro ya ntuza ya Rucuru, ariko hara muri Bwito. Nubano kuva haraza Birundure, ukagenda Mirangi, hitwa za Kyala, hitwa za Ruofu, ukambuka hitwa za Miriki, za Pita Kongo, za Kateku, ukagenda hitwa Kanune, ukambuka hitwa za Bukumbirwa, hariya za Ikobo, Ihula, za Matenge, za Rusamambo, ukambuka kugera Fatua, hitwa za Malemo, Minzenze, Peti Burayiko, za Pinga. Aho hose hari deployed n'uwitwa General Musare, niwe wakuye umututsi wese wari uri muri aka karere n'inka zarariwe, gira ngo hari za famille zizwi nk'abamuze Bukambiza n'abandi, gira ngo bamwe mu bazi. Aba bose bahunze muri utu turere bari batuyemo imyaka n'imyaniko kuva même avant l'indépendance, bahakuwe na FDLR Rudi yari yobowe na General Musale n'abandi yari kumwe nabo bitwa ba Colonel Nsengiyumva n'abandi, bamaze abantu, bisha abantu mwatura turere twose mbabwiye muri kuva za 95 no 6 kugeza n'uyu munsi. Usibye ko bamwe bahunze bitewe no kumva ko M23 uburi Kanyabayonga iri hariya muri Sud Lubero, ariko hago byari byoroshye. Undi murwi yari uhari witwa CNR Intwari. Uyi CNR Intwari nayo ni même mouvement nayo yaba ex-FAR, iyo yakoreye cyane cyane hariya muri Masisi, hariya za Buramo, za Kagusa, ainsi de suite. Hari witwa FDLR Mandevu, irazwi cyane abantu bazi hariya Ikabati, uzamukujya za Kirorirwe, hitwa kwa Simoni. Iyi FDLR Mandevu niho yabaye, yari inka z'abantu mu Bwiza, bisha abantu hariya ku Nturo, bisha abantu hariya za Burungu, ainsi de suite. Ce sont des faits zizwi n'amahanga azwi, ariko birababaje gusanga uyu munsi
kuvuga ngo iriya crise akumva ko ari ikintu kitigeze kiba kandi ari ibintu bizwi, ntabwo turi kuvuga ibintu byabaye kuri epoque coloniale. Hari FDLR Foka. Iyo FDLR Foka niyo yasa nkaho yari centrale ya bose, yari deployinze ahantu hanini cyane, bivuga ngo guhera hariya Ikibumba ukagenda za Rugari, ukagenda Ikarengera, ukagenda hariya mu Rutare muri parke. Iyo tuvuze mu Rutare n'ubundi ni hagati ya Tongo na Karengera, ukagenda hitwa za Tongo Tongo, abandi bari deployinze hitwa za Kanyangiri, kugenda hitwa za Kazaroho, bagahinguka hitwa Mabenga, abandi bari hara za Kabizo, hitwa za Busenene, Ibundasi. Gira ngo dufazanya na amazina y'Ikinyarwanda, nuvuga ngo ni territoire irimo abantu bavuga urimo Ikinyarwanda n'amazina, ngira ngo murumva ko ni Ikinyarwanda. Ahitwa za Butare, ntabwo ari Butare yo mu Rwanda, ni Butare iri hagati ya Bundasi n'ahitwa mu Kigwene. Ahitwa za Kojo, ahitwa za Mushababwe. Imushababwe ni isaha iyi groupe ya FDLR Foka iracyafite ibirindiro, nibo bajya baza gutera M23 iri hariya Ibambo nangwa abari za Nyanzare, baba turusanga ahitwa Imushababwe. N'uyu munsi movement iyo ntuza baracyahari. Ahitwa za Mashango, ahitwa za Birabizo, za Bukombo, kagenda ahitwa za Rurere, za Gashavu, za Kizimba. Iyi eneo yose yaririmo deployed ingabo za FDLR Foka. N'ubu ngubu hakirimo de residuel bakiri guhangana, kumva ko nta mututsi ushobora kongera gutura muri utu turere, kandi ngira ngo imiryango bamwe bari kunyumva bari mu nkambi bakomotse baturutse ahangaha bagifite nostalgie yo kumva ko bashobora kwa bahagaruka. Alors hari indi mouvement ya toujours yaturutse muri XFR bita FDLR RDI. Iyi FDLR RDI yo yari deployinze cyane muri Masisi, nuvuga ngo uhereye hariya za Mpati, za Kivuye, ukagenda za Bweru, za Rusave, ukamanuka hitwa za Misinga, ukambuka hitwa za Mumo, ukagera hitwa Kwihembe, n'igice kimwe cya Bibwe na Bipfumbi. Ahangaha niho FDLR RDI yari deployinze, bari bafite dikote yabo hariya ahitwa za Miyanja, bakorana n'abamayimayi Mongol. Abo mayimayi Mongol nibo baje kuvamo Nyatura, ngira ngo turaza kubivuga. D'abord babaje kuba Pareko baza kuba Nyatura y'uyu munsi. Urumva ko ni ibintu byari biri coordonné kandi bihari bizwi, ariko kubera twavuze ko aya mahanga yose abaktere bose bane babyirengagiza, bo bakeneye ko bikomeza kuba bityo bitewe ni inyungu runaka babifitemo. Je pense hari indi mouvement ya ntuza bavuye muri FDLR nabo nako muri XFR, niyo bita PDR Humure. Hari indi mouvement bita Fronadeur, hari FDLR Soki. Uyu FDLR Soki niyo watembeje abantu hariya za ntuza za Gisharu na muri Nkwenda. Yari afite dikota hitwa Kamalayika. Kamalayika yuvuye kuri 22 km ariya Gatwiguru, ukamanuka hitwa za Mizinga, urambuka ugiye mu parke hari ahantu hitwa Kamalayika, niho yari afite headquarters ze. Bango imodoka yose yagomba kubiturutse Irucuru, Ikiwanja, ijya Nyamirima nangwa Ishasha, yagombye kuyitega akicamwa abantu. Ni nabo bamwe tuza Maître John yaje kuvuga bateze General Makenga avuye i Buramba, yari FDLR Soki. Icyagiye aje mu nama, ngira ngo abakurikiye mwabyumvise, aje mu nama bamuteze kugira ngo ibintu bya mixage bivemo. Alors hari nyuma yaho ni waje kuvuka indi bita CNRD, hari na yo bita CRAP. Iyi CRAP ni yari special, n'ubu ngubu iracyahari. Bamaze abantu hariya itwa za Busendo, bamaze abantu hariya za ntuza za Kirama, za Bambo, za Kibirizi, ahitwa Ikrap yakoreye ahantu henshi, hitwa za Kirima, ahitwa za Gasharira, ahitwa za Gisehe, Bwaranda, ukagenda za Kikuku, Inyanzale, za Munguri, Igihondo, Isinga, ahitwa Ibuhondwa, hafi hari n'urusenyero rw'Abadventiste, hafi yabo barafite dikoti ikomeye cyane. Ahitwa za Rusinga, Ikiringa, ho muri Kiringa n'ubu ngubu
nuko M23 imaze iminsi yarahabohoye ariko ntabwo bimaze amezi abiri ariho headquarter za FCRAP zihavuye ahitwa za Kauma kuri Muti Bambo za Kirama za Kagando aha hose ni FDLR ya CRAP niyo yari hafite za headquarter, yari ifite indi group indi regiment nangwa brigade yabo yari iri ahitwa za Kalembe, yari deployinze za Gashuga ahitwa za Harama za Kinyabwitsi, ukagenda Mweso Gatsiro za Kibarizo Ikirumbu, abandi bari Rukweti Nyabyondo za Masisi za Rusheberi ahitwa za Gahongore Busakirwa za Misego Nyamitaba Nyakariba za Bihambwe mu Rubaya na za Matanda. Urumva ko ibi byose rero izi movement zose ko ari 12 mvuze nuko tuvuga ngo ni FDLR gusa ariko bari barimo ibice bitandukanye bari financé par la diaspora ya gouvernement ya kera y'u Rwanda bafite ibikoresho bihagije, nibyo byatumye izi mpunzi zisaga ibihumbi 100 zahungiye mu Rwanda, ibindi bihumbi bisaga 400 bihungira muri Uganda, abandi muri Kenya, ni abaturage basaga ibihumbi 30 bapfuye bishwe. Ça c'est documenté y'abana organisation za Nations Unies za Human Rights Watch ko hari abatutsi basaga ibihumbi 30 bishwe kuva mu ntambara ya 1993 iye cya Magrivi ukageza 1996 intambara ya AFDL mbere yuko iza. Urumva rero kuba CNDP yarahagurutse, kuba M23 yarahagurutse kurwanya kakarengane, urumva hari impamvu yo guhaguruka parce que menace yari ikomeye cyane, kandi urumva rero ibikundi hejuru yabyo hari andi magroupe 300 noneho y'abazalendo yo tutavuga amazina yabo ni benshi cyane, Mayimangira Murayizi za Yakutumba za Biloze Bishambuke za RPI za NDC Renove, Mayimayi Jackson, Mayimayi Shetani, Maheruki, abo bose bari barahagurutse kugira ngo umututsi akurweho mwakara karere, ariko urumva nyuma yabyo hari politique ya idéologie génocidaire yo mu karere. Alors atise ubu ibintu bihagaze bite? Ibintu ko bihagaze ubu ngubu hari processus ya d'abord ko bihagaze ubu M23 ifite espace ya Rucuru yose, mwango Nord Kivu ubu ifite territoire ya Rucuru yose, ifite territoire ya Masisi yose, ifite territoire ya Nyiragongo yose, ifite 2/3 ya territoire ya Lubero, ikagira kimwe, ikagira 2/3 ya territoire ya Walikale, ikaba ifite Kalehe yose, ikaba ifite Ijwi yose, ikaba ifite territoire ya Kabare yose, ikaba ifite umujyi wa Bukavu wose, Goma nayo igira ngo nta buri muntu wese arabizi, ubu ikaba iri mu marembo arenze za Sange, iri mu marembo ya Uvira mu kugana za Kalemi n'ahandi. Donc alors izo territoire ifite sur le plan organisationnel zose ubu ziri couvert, bamaze gushinga inzego zose zo hasi muri cadre ya politique yabo ya federalisme, niba ngo ubutegetsi kwegera abaturage, ibyo bamaze byose kubigeraho. Ariko rero kuri niveau regional bihagaze bite? Kuri niveau regional intervention yose ya SADC muri aba acteurs nababwiye ko izi organisation ba acteurs spéciaux nako SADC abarimo na EAC na CEAC. SADC uru rugamba yo amaze kuruvamo kuko yarutakarijemo ingabo nyinshi, irutakarizamo n'ibikoresho byinshi, kandi icyari kiyizanye ko ari kugira ngo ize ko renforcer aussi idéologie génocidaire. Heureusement que abandi ba president batabyinjiyemo nka ba Mnangagwa, president wa Zimbabwe, nka president Hakainde wa Zambia, baragiye babwira Ramaphosa ati ibintu rimo ntago tubishigikiye, organisation yacu ntabwo ishobora kuya gusupportinga idéologie génocidaire muri est ya République démocratique du Congo. Ubu babivuyemo kandi SADC ntabwo izongera kugaruka. Alors nibwo bahise batereza rero amahanga cyane cyane igihugu cy'Ububirigi
ubu akaba aricyo cyahagurutse mu kugira ngo kirwanye gisapotinge ingabo za FARDC zifatanije hamwe na FDLR muri cadre yo gushyira pression Union Européenne ikomeze itange ibihano. Ariko biriya bihano bimeze bite? Biriya bihano ni ibihano politique ariko bidafite icyo bita contrainte. Nuba ngo okay, babwiye umuntu ngo ntabwo azagera i Buraya mu ndege yabo, niba afite y'umutungo barawublotse, ariko biriya bihano ntabwo bigira impact sur l'espace africain. Ngo umuntu ufite ibyo bihano yajya mu Bugande, yajya muri Kenya, yajya muri Tanzania, donc ikibazo ni muri espace yabo Schengen. Okay, urumva rero byo niba adakeneye kujyayo, ibyo bihano ntacyo bimubwiye. Ati imitungo ye barayifunga. Niba imitungo ye yifitiye ihene ye, yifitiye inka ye iruvunda, iyo nka irisekirize, ntabwo iri muri espace yabo bakontrola. Bo niba bavuze ati se icyo aho bitera gusa n'urubwa nyine, kumva ati fulani bamuhereje ibihano, bo kumva ko nyine baguterereje isi yose yumvise ko baguhannye, ariko ibyo hiyano si le plan technique nta contrainte bifite bya gukura mu byurimo. Ngayo amakuru twabaha nka update kuri conflit iri mu akarere.